alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qaila min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila aqwami tariq wa da'i ila dinin qawim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadihi ila an yarithallahu al-arda wa man 'alayha, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah, wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayron hagyang kaya aulan na Ramadan amabubaluya bisita tanong ada lagi dia namiyakap pia bisita kaya minit talinguman yan nakita no nagyang kutwa pimbarang mga alalimu na ayamala nasurila Allah subhanahu wa ta'ala adi isi sa kuya anulang-ulang wano mga tawa miya maratiyaya adi magurad-urad sa yamanan yan na anta imala imasukat sa giyang kaya Ramadan na iman tunamiyat talinguma sulagi duka po pungudasan yan kagiyay muripuri sa giyang kaya Ramadan aditanu saya di kaplimulimud agitanu kapagurad-urad kurila Allah subhanahu wa ta'ala kaiman tunay ka-20 agwalo na mapita na ika-20 agusyaw na mararani si kwalungan na Jumaat na makaputbat talurun kagiyagiyang kaya ulan-ulan na Arabik na ayang mabubaluy at tabiataya na aya di makaplibang na 30 gawi 20 agusyaw nagyanan dun na idi sukli pinyataan tanusuay manan yan na puna nagyang kaya Ramadan uy ka-20 agusyaw si Saban aalungan atulata nadattanuro na makanyata namisempurna tanu si kwalungan na Kamis na ayan yap maanaw to na so Saban na 30 gawi nagyang ka Ramadan na mararanid na ya 20 agusyaw kaapi adem pelamatol si kumanga ulan-ulan a 20 agusyaw na sa tumundugun na 20 agusyaw o di na 30 gawi na sa tumundugun na 30 gawi nagyanan na badin na pagkasalat yang kaya kapatulikudag yang kaya Ramadan na ayap kagdam sayaw mga mumin nakapipya ginawa gu kararata ginawa mapipya ginawa iran kakyapunan iran su Ramadan namiya alungiran amin idungko iran namiya kapusa siranon nagumiyakap panambayang siranon sa mga paralo nagu mga sunat namiya kapanawadewagun sudiman nawadawag na isa kapipya ginawa giyang kutuwa miya dinamiyan amana amiyang galabagkian na mga pipya na gumiyag damian na amin idungko iya na agyang Ramadan. Lagi do tumambuhay sa apagkagdamian na kararata ginawa
Kakagiyagiyan kaya di tanu saya di kapakatutuna. Naisan na yakubulawan ko mga oras tanu. Aw man tanu saya malimud. Na aya mapaulit tanu surila wallah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi duki aluyat tanu sa giyang guto hadith. Si kumiyauna akia pakatutuna tanu si. Aya pagkumanganin tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Natarimaan yan sa puasa tanu. Gutarimaan yan sumasambayang tanu ang mga paralo. Nagusto mga tarawit tanu. Nagubaluin yan. Akasabapan sa kapakalidas tanu. Kukarglo sa karatal maut. Nagusto siksa si kubur. Nagusto ka pumagitong ako ay maanan yan na mga amal si isa alungan na mauri. So Allah subhanahu wa ta'ala napapinutul niyan kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kaya katiruyan tigina walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi bighairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Suratul An'am anumiru asyaw pulo agutlo. Suwalla na tigyan na upamadu kamay laing kahay Muhammad susiranut tuwaya maanan yan na mga tawa mga baradusa dat pamagamal dat pilagod sa amalyan amay kuwaya maanan yan na matagusiran usakaratal maut amakataling umakiran sa mga malaikat apaguluan na no Jibril aaya mga buntaliran na mga item agyang kaya mga matayran napagkapunan na mga apoy aya maanan yan na mga biruawarnan yan aya diran diitiroon na akhriju anfusakum napakaliwan niyo din sa mga niyawan niyo aliyawma tujzawna adzabal hun kay man tuwaya alungan na indo dalarakan doon suwaya maanan yan na siksa akapakarun doon sabab kungan inunganin agi iniuturo na amanunumpang siku Allah adibnar nagumiya baluwi kanu siku mga ayat Allah at mamaratabat taniyo sisa alungan na mauri na isad na margun asugid ang mga manusia nagyang kutuay maanan yan nakapungukum wallah kapumagitong wallah kumang amal o pitong bisan sunabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat piruyan tigyan na la tazula kadama ibni adama yawmal qiyamati min inda rabbihi hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi madha amila fihi sianan matatagu sa giyang kuto asilsilatu al-ahadith as-sahiha arkiyaki ini ayamaknan yan na Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat piruyan tigyan na di din malakat sudua aparat para umbawat ta'alwadam sa alungan na mauri ukap pagadapan yan si ikukan na niyan sa taman sa diron na bisu agyan kaya ayamaknan yan na lima betad paganayro na ipagisun na suumurian sumiyap pagi di diyan wan dunyan dengan ayamaknan yan na inepos ang dunyan din inepos ipagisumpan sukang udairon nagusuk kabibugut tawiron wan dunyan din naryunot ipagisumpan so ayamaknan yan na tamukyan wan dunyan kinua nagwan dunyan pinggesto anda niyan piyakasangur wa an ilmihi madha amila fi nagwi pagisunay kalima
nasusuaian suilmu iyan wan tunaunon iinusaranianun aya boleh beri saya aya maananian nadirun maka pendomar nasutau aya inepusanian nakuididian na aya maananian nakambara tapas amal kapag Islam kapag agama nagwaya maananian nakatubat kakagi suaya maananian na Allah na ayat tulungan yan na suaya maananian na kepusan sikwaya maananian na amal urip niyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat turuyan tigian na al-islamu yajubbu ma qablahu suwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Islam na kepunasian sumiyaw na anian aya maananian namyang gulaw-law uripna amang ararata aya maraya sabuk siabut sagian kaya hadith na sumanusia na umilalulalong namin bereinu na si ikway maananian na po na nukia paginutaw niyan na simi akhir kway maananian nakatupapay si ikwallah nakapagugama nakatubat nagyang kutwa kaya akiranon nakepunasian agyang kutwa miyaw na anian aya maananian nagyan bereinu niyan yunan iya maananian na ditano kadaan sa beger hayay niya bendunganakan ama pipikirakan aya maananian na pagusain tanuiman to nagyang kaiyay sa amala ay nindiya terkitan wagyang ka Ramadan usulad umiyak ka 20 Agusyaw gawi udi namiyak ka 30 gawi antunaon naya yang kaya ati gumangarab al-hilmu wal anat al-hilmu wal anat giyayay mala aminit talinguma agyang kaya Ramadan ay nisina na diyon si kupis sa katawan ay maananian na Muslim na kailangan na akagit telikod na ay maananian na mapukus sa pamikiran o ay maananian na mga unayan na aminit talinguman yan sabi tumalikod agyan ka Ramadan na lagi dito kelipatan suminit talinguman yan ka ay maananian na kada ang sabali ay maanagyan kaya al-hilm wal anat sukat tigr agu kalanat katiger nagu kalanat yang kaya katiger nagu kalanat nagiyay unaya nakiyapas manusia sagyang kaya dunia na ayamala na sisa alungan na mauri langungan naglebok ayamiyawidun na katiger agu kalanat na paganayron na petetas di imbarakat ikadua na lang wana panaguntaman aya maawidun nakatiger na gukalanat na aya maananian na pagkusban ay ikatlo na lang wana gilabak aya miyawidun nakatiger na gukalanat na aya maananian na diimbatuan aya maananian na bugpakapas lagi dutwa lang wana gilabak ayat pagawidun na dakatigrun na gudakalanatun na ayaw nga niyan na kambuuman ikatlo, ikadua na langwa na galabak ayamaan niyan na ayamaawidun na daabaw na katigr na gudaabaw na kalanat na ditutas apa naguntaman lagi du karatas atutudan na marabunga akyat tagbelian na ayamaan niyan na dikepira kami nutus na ayamaan niyan na mimbeloy aumbi ada abanian ayamaan niyan na guna di pakaluto ayay katalo na lang wana panaguntaman ada abaw na katigr na guda abaw na kalanat na ayamaan niyan na di pakaapas ayar ko mga lukas na tira na ayakakas sa lalag na sukat tigr na guswaya maanan niyan na kalanat yayay nimbiya terkitan wagyang ka Ramadan amiyak ka 20 agwalu gawi pagka 20 agusyaw gawi na titigren tanudan sukaor na gusukawaw ka Arab si ikubalas wallah nagwe maanan yan nakalakta si ikusiksa yan lagi dito mambuhay nimbiya terkitan ng Ramadan suwaya maanan yan nakalanat
aapya pun miyaktaran indagi yang kutua magharibu nakakapetano uman isagi yang kutua imbukanian na makalanana teden saka pagbangiron kau di makalanat ami sungitian sangarian nami ilang agi yang kutua kiapusannya yaya iswemanan yan na mga panabi-nabiyan nasirani pagalaya kisipat sagi yang kaya katigir nagugiyang kaya ay maanan yan nakalanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napapimutun ng mga Quraysh sa maanan yan na majnun pembetengan na danyan nunutut tagu sa ginawa nagudagagutan aayamaanan yan nararbiyan sa tiyagu yan sa mansudikatawan sego kaya sungyan sa maanan yan na taib ain dunia ng suagama na dairang kasabuti kaya katawiran na baya kita linguman yan nang binasa niya nagyang kutwa aturaniran na guswagamairan na pilbediran na apiagyang kaya ainian na tumiubaon suaya maanan yan na daranian suruguin na kiadaan sa tanud na ay maanan yan na miyakaw palakakulupa miyakaw maun su Jibril bigyan na ya Nabi Allah susuguna ko Allah naubang kakabaya asa upanagiyang kaya mga tao nakatayaw dua palaw amakambubalakkiran napakatengkop panakiran nakaansiran may pudu namya katanud namya langagiyan su Jibril bigyan Nabi kagiyan kaya pinggulaw layran na ayamaanan yan nadiran sa sabutan na ini puro yang binaliman yan bigyan na Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ikan nanakan naturo ang kasupagtawakan kamatanag yung kaya pinggulaw layran rakan na dirang katawan ila ini masumiyaw katigro Rasulullah nagusukya pa kalanatian dia taif imantuna pad mga laing da mga pipiya nagyang kanana kadaklan sa mga ulama Saudi na ayak kadaklanon ayamaanan yan na si makagaganat sa ayamaanan yan na taif agiutoy unga ukatigr nagiutoy unga wayamaanan yan na kalanat lagi dito mabuwag yan kaya katigr nagugyan kaya kalanat sifat tayo mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku kaya pakataling umaw Nabi sa ayamaanan yan na Madinatil Munawwara na ayaw laulan yan na ayaw biluin niya na kalimudan apak kalimulimudan siku mga sahaba na giya masjidin Nabawi na ayamaanan yan na siku kapasuguan yan kumasundaro niyan apak pinulunan pembukaan na siku mga inged na ayamaanan yan na adnay sa grupo asagyan kutwa kapengganatiran na miyawrisiran gumanat kakagiyas sumabibaluy aamiriran asu Asad Abdul Qais na ayamaanan yan na miyawri at kaya pakatalinguman yan pigu Rasulullah sagiyang kutwa minibagak ajama andes ayamaanan yan na Asad Abdul Qais pigiran na ya Rasulullah dapat makauma bigyan na ubod pakauma na tiroan yuron apa narusrakal sayadan na tigiran na way damati na miya kagiraw sulumalang kauron ya Rasulullah nakataya su Asad Abdul Qais na tigyan na tiroan yuron asera kandenubay na miya narusun mambuswe manan yan na Asad nakagiya kumakaw maun pigu Rasulullah asayak tarak nubayis aging kaya ayamanan yan na ubayakan kaya ayamanan yan na makaubayarun su Asad pigya na sudah niyo penakaganat na kailangan na makabagay kalurakan sa ayamanan yan nakapasadan sa kailot aki penggulalan niyo sa giyang kaya ayamanan yan na risala suguan ay sugurkano na tigu Asad aan denged mananan hay Rasulullah asas sabut nami ay gira ayat penggelebakan na suagama na tantung kaapipiisan sa mga tao ayamaanan yan na pasugo ka tigyan na makaw makano ko inged akit talingumaniyo
na antunaw no di penggulaw niyo ay suguka ko ay maananian na mga sunderong ka. Tigyan na ay aswa nami hay Rasulullah na indulo nami kiran suagama wallah nasa terimaon na pedami nasa dirun terima na ay indulo nami ron na ay maananian na patabagay sa buwis na ting Rasulullah auriano to na tigyan na amay kabadim bagay sa buwis na pagpiro na biro na preparaduka ng gubat namis ka. So kiyan gaun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiyagam pananian na miya tapiyan na rarbiyan. Tigyan na inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Hey mataan na tigo Rasulullah aad na matatagur ka adu betad apa kebaya-bayaan wallah nagu kebaya-bayaan na usuguyan. Sukian nagaunok kadak lang kuma sobat na ini kama masairan uto wan tunaw lagi ang kaapat pero Rasulullah amele inian ko asaj adu sifat ay pagkebaya-bayaan wallah nagu pagkebaya-bayaan Rasulullah na piakat panairan wan tunaw nuto na ayat pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na al-hilmu wal anat sukat tigr na guswaya maanan yan nakalanat. Ilayin nyo manaya talo din nyo kalang wana ayak ya paginagtaw niyan nadaak tigron nagudaak kalanaton kamiyaw lugo na asaging tas sa langit nagumiyaram bitian sa pamilya niyan namiya binasan niyan sa kabuk paginagtaw niyan. Yan ni manggugulaw la agyang kaya maanan yan natutulutan. Lagi dito mambuag yang kaya akat tigr agug yang kaya kalanat nasifat tayo mga salihin auriano mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suharun ar-rasid amyadat to ko uriano emanan yan na mga sahaba naguni din aayamanan yan na mapikir yan na pagbedas natialwan yan subuguwa mamanian at talas suguay niyan tigyan na ya gulam atini bima hey gulam nawitya kong kasaya maanan yan naig ay pagbedasakan na sumiyolin subuguwa mama naawidan niya nagyang kaiyakan di apat pulo naig na kay kuya maanan yan na milyon yan natigyan na ay amiril mu'minin nakatayawig natiguharo na rasid aayamanan yan na pugududing kau na limako na pugududan yan noon na di magbedas suharo na rasid nasagyang kutwa ayamanan yan nakapugududin yan noon namiyaplos o bugwa mamasukan di nakiabukaan yan namiyapupid sa limaw haro na rasid naminida kasalapan ko ayamanan yan nakaatagan sa liman yan nakay kulangag niyan suwaro na rasid naruminig agyang kaayabuntalian nasukyap pakarigabuntalian namiyak kagiraw agyang kutwa bagwa mama wal kazimin al ghaid ayat to sa Quran kagyang kutwa bagwa mama at talas suguin yan na ayamanan yan na mala amila lang agyan na Quran sukelen yan kuharun na rasid amiyak karigabong talian namiyak kagirawa wal kazimin al ghaid suwalla na pagkabaya-bayaan yan so mga tao apak kaguniran nagyang kutwa ganiran nagugyang kutwa rarangitiran na suwaro na rasid namiyada akapagpigaian na tigyan akwa anakong kabu sa ayamaan yan naig ay pagkagabadasakan niyakap yan mambuwa ginaw bagwa mama kayamanan yan namiyat tangkad sa ginawa niyan asurarang ito haro na rasid na ayamanan yan namiyada namiyak kaliup man na mauidip man sa isa kandi nating manuharo na rasid at pugududing kaundan agyang kaya lima ko kapagpagabadas ako na pugududan yan nun man na kay kayamanan yan na magaan din na makapasad lamya plus yang manay kadwis sukan di namya pupod nasip man minitapuya kasarar buok kimunian so ay maanan yan naig naruminigap man na abuntal way maanan yan dar haro narasi bindi ki mamutu tuno to wata
na ayaran anak nun nakagibin maalaka tatabid so masuk kailan niya na ruminigap man abun taluaro na rasid tigiyan man awal afina anin nas so wala na pagkibaya-bayaan yan so mga tawa mga nanapi si ko mga manusia nasukyan nagawaro na rasid na tigiyan aafautu ang miapa na kalsaka na ayamaan niyan nasulig ka din na miya kagiraw subagwa mama wallahu yuhibbul muhsinin so wallah na pagkibaya-bayaan yan so mga tawa mga bilang tao si anan matatago sa suratu Al-Imran ano niro magatus agu 30 agwe maanan yan napat lagi dito mambus way maanan yan na Imam Ahmad so Imam Ahmad apad ko patay imam na adnasiringan yan ayamanan yan na talaubog na uman magabi na mauubog nagiin yan di pradimaan swalay o Imam Ahmad na di kayo diturog na igiralo kagawi na ayasiwa mambuko Imam Ahmad na ayamanan yan na hindi magabedas na di manambayang sa qiyamul layla katigyan na diya kumuturugan sa kapringas sa arakan agyang kaayas siringanakan na tumuang guna anakang bedin agyang kaaya oras akapagnawakan na adiya kuturugan na di qiyamul layla miyakat talugawi na miyada sukapra di mau nagyang kutuas siringan yan na kay kapita-pita apil sa masjid suwaymanan yan na Imam Ahmad na miyaw takiran tigya na ang tunay mauulaw niyo tigira na mapian ni ma'am tigira na ang tunaso di indistor buwi giralo kagawi iya miya katalawaya gawiin na miya kalapas tigo pamilya niya na miya kalabuso kaya sunguan saya mga pulis na kaya labuswiran tigya na ang tunaw to ini kalabusoron tigira naging nakapaginumian ito. Na dun pero. Namiyaling. Namiya maigu. Namin di tarpiya. Siulot yan sukimunian. Na ayamanan yan na sumiyong. Sisa porsinto. Na sukyay layaw no ayamanan yan na mga burdiyo. Na tigira na ay imam. Ini kembu-kembu lagi panakamamisita kasi. Kakagi basta malaaw lama ko hingad na popular apya sukan na ubang muslim na magkikilala niyan kati umadar lama taor ka tadi tutubog naya pa nga mga laaw lama naya manan yan na ay imamatiran na ini nga ini ang ngayangay nagip nga sumunga si baad na importante mala tigya na ini bentelakan na siringan na kana makakalabusukon natigyan na way niya katulog niya gawi ada kapamiron natigyan na kapakaya hindi tira yakan tigyan na way kapakay piya kaliwiranon na kay kumala nga gagyang gutwa mama so Imam Ahmad amiyak kilala niya nagiutos siringan niyan agi niyang palubid na lo kagawi gira maubrag na mataan at tunga na lagi duketat tigabuntalian sa mamalan niya nun kaayamaanan yan na miyaulog sa ngari abuya akangat na daw sa upno Imam Ahmad suayamaanan yan na marataulaw-lan yan nakabanian na piyamis itaan ilain yung manuto upamaw to ko pedep-pedep tadi su Imam Ahmad tiginan na maparuling ka subala sugalabak ka adita turug na ka lagi daya giyuto na dan yan ito mapikir piyamis itaan yan na kay kumapediran di mitiarai natigo Imam Ahmad pagisiyan niyan ito na di may pikir kay man to sige na wakil makaliwak-waki at tigin Imam na maanan niyan na kinuwakod na yaan doon natigo Imam Ahmad kung mga gurdiyo jadi mapakayariyaw dito nga niya malai kasus siya kini na mapakaunutakan tigo mga gurdiyo Imam kumbuka tao nagiya pa nakaduma po kasagyan kaadar pa na ugian na mo ipagangay na ka, na kanaba malaakaso, amiyang gulawlan yan, napakaunutang kadun. Na tigu Imam Ahmad, sagyang kutwa siringan yan, sulding ka, sumanganditar na kanapanin mo angka. Kaayamaanan yan, na piyangan niya kang kiran, ama kaunuta ka, ami balingatan sa ka.
Na ini ponero nasuk ini umaanu Imam Ahmad sisa walay niyan na ayamaan niyan na mimbeloy agi niyan sirbis iwan Imam Ahmad ilayan niyo suunga ukat tigir naguswe maanan niyan nakalanat ilayan niyo mananan Allah subhanahu wa ta'ala na ayan diwan niyan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Suratul A'raf anu mirwa magatus agusiyaw pulo agusiyaw. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ayat wa angkahay Muhammad ukit ukap pagintaw. Ayat wa angkahay Muhammad kepit na suka bagay sa lugar nagu pesugu ka sumapia nagu talikuding ka sumangat tawada mga suwayan saya mana katilikuding kaon na sumangat piruiran akapakipupawala na dingkaw na pagbibiga kira na pagisuwa-suwa ka ayamaan na sutawada suwayan na dipenginato din sukat piruian. Ilay ni uman suwallah katluay ni suguyan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na baluyang kaaya kapitaka akapagintao na kabagay sa lugar kaso kabagay sa lugar na tuos sa kapiyaw manusia na tumuas kay kabagay sa lugar adi subas kay kabagay sa lugar kaso kabaluyo manusia aaya pagkilugaran na toos o karatayan na guswe maanan yan na diniyang kapye pabamatadan. Ilan yung man si pamilya subpamilya aaya maanan yan na di mataong magay sa lugar nawa na misim nga iyan na ayan na pito ako ginyan misim nga na subpamilya niyan sa ay pagpungunay ranon na baging ka sa lugar kaapyas kami na pumbagan sa lugar o bakaw na pikiswa-swa namun po nakaman nagsulagi dito na ayam ituturo yan na sutawa di mataong magay sa lugar kaaya pagkabagan sa lugar na maratai ula-ula na maratai maanan yan na suwa-swa tigu Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah aaya maanan yan na ayak wa ang kaatin digka kapitaka na sukabgay sa aya maanan yan na lugar so mga salafus salih na ayak at turuiran tigiran na al-mu'minu yatlubul ma'adir wal munafiqu yatlubul atharat suat tigiran sumu'min na ayalalayon agi niyang pluluban si ikong pagarinian nagyang kutwa kapag kilugarinianon na sumunafik na aya susurong niyan kupdiyan nagyang kutwa karibatan niyan nagyang kutwa paawin niya ilayin yung mananan sumu'min na umaribat sa pagarinian na aya piro niyan na manusia amiyaribat na aya maanan niyan na makatano debu sumunafik na api ka lamang gulaw lang kau na mapia na sa timanakisusul ka na ayamaan niyan na tininggas so ayamaan niyan ng gibu na mapia amiyang gulaw lang kau Allahu Akbar pigiran na susang gibuaranon na tinipudut tadman sa amiyang kaisa-isa tindiga na akan na ubang mu'min na kirkun katindiga ay kirkun na songkali di iparatiyaya bila ya kuni ubadun kaya masa kita kapkuni songkali di iparatiyaya Dakot pero ay munafik ay iparatiyaya. Song kelid. Kamalo makub susong kelid adisoy maanan yan na munafik. Tatatan. Sumu'min na wanak karibatang kupagarinyan. Na ayap turun yan. Na ayamanan yan na manusia amiyaribat na makatano debu. Sumunafik na wana maribat kupagarinyan. Na tinimbelian na miyat tinggas yan song gibun amapia amiyang gulaulan yan. Diyan na niyamanan yan. Nakatiro mga salaf. Ayamanan yan na miyang unaan tanong. Initundog Allah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigyan na wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil 'urf. Sugo na kasway maanan yan na mapiyah. Aya mu'min. Na dikesemo. Kung ipasugo niya na kumapiyah. Apiyada aperat tiyayawn.
na ipasugo iyang dilisuya maanan yan na mapia. Ay maanan yan na dibitado mu'min, iba sumugos sa mapia, sa paganay, ikadua, ikatlo, na umailay niyan na ada makaprarad, na tigyan na ayamanan yan, na miyatimur ka doon sa orang ito, Allah, ta'ala kada bubar ka doon perhatiya. Kena ubagyan na ni tindiga mu'min. Kaayat tindiga mu'min, na ipasuguyan sumapia, na ayamanan yan, na mailay niyan na adi merarad, na bubunog sa kitok manak ipasuguan yan nun. So tigiran, akwa na di keswa, si ayamanan yan, nagalabak na ipasuisuyon, kaayamanan yan, na mataong buaging kutawkit sa kapakaswayan. Lagi danan, di ka kismo, kaswallah, na ayam doon niyang ku Rasulullah, na tigyan na wa'mur bil urf, pasugo na ka, suwama na niyan na mapia, sumu'min na di kismo, kung ipasugo niyan na kumapia, na nagidutua di kismo, sagyang kutua ayamaan niyan, na di ikapamagrot ang galabag sa ayamaan niyan na mga pipia. Ilain man Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna sakat tawa mama amiakat talingumaun tigagiyang kutwa sakat tawa mama ya Rasulullah ayyul a'mali afdal kay Rasulullah na antunaunon ku mga amali miya kapia-pia mala ibalas na ayapitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi aya mala ibalas kulang wanu mga amal na suparat piyaya ku Allah na gusukat perang salalanian ikadua maanan yan nakapanaguntaman si ikulalanian na ayat manapikir agi yang kutua mama adi mangisya tigiya na ayyur riqabi afdal na antuna uno ni mala ibalas o kamaradika sauripan na ayay ni simbagunu Rasulullah tigiya na anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamanan aya mala ibalas akamaradika sauripan na sumala iguna si kukirkon na gusumala unyarga lagi danandan suka sedekah aya mala iarga as-sedekah nagyang kutua mala aka kekailangan naon way maanan yan nabi ganon urian yan na tigagiyang kutua sa katawa mama a'arabi adi mangingisa tigiyana ya Rasulullah fa in lam af'al hey Rasulullah na amay ko dia kenanan mapenggulaw lah dia kenanan mapenggulaw lah dia ko makapupurang sa lalangku Allah na ada penabakan kemaradi kauripan na antuna onon imapia penggulaw lah anakan na ayat fitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq tigu Rasulullah au ubang kanan diguguga na paguguping ka sudi inggelebak sama pia may lain kaswa na gelebkian na mapia na peluluba ka saukit ya na miugupakaon kagian na ni mapia ang muslim ayamanan yan na makauugupa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na al-mu'minu alifun ma'luf ayamapia ang mu'min na di makipamagugupa adi imi pagugupa di makikekalayama adi imi kelayama la khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf doon na mapia matatagukutaw adi makipamagugupa nagudimi pagugupa da mapia matatagukutaw adi makipendayu-dayu nagwe maanan yan na dimi pagkelayama lagi danan maanan yan nandawan Rasulullah udi ka pagkaguga sa kan jihad da ama pesidkang ka na aya maanan yan nang bubinu kesaan nagelebkian na mapia na ugu penekaon sumay ito amatat tagur ka marata kapitag yang kanana tao
Ayaka pagugupiang ku gelebak na waya mabibelo ya ulo na ubag kubelo ya ikog na ayamaanan yan na dia koron na ayat tindugu sabad amarata iya maanan yan na panarima na tigyan tumuong kudan sumayto agelebak uluwak kuwaria adiswaya ko takatapi anakan na mala agelebak ayamaanan yan na ikugak kuwa arimau. Siya buti maanaw to. Aya maanaw to na tumuuna ka na ayagi ka namang galabak na api ami ito asak kanimang ursi sa kanimuay mundo adi subaya katapi iya kan na malagu galabak na malaapan naguntaman aya maanan yan na ikugak wa arimau talas subuyak o giyanan natin biganan ay sugumputa puso yan na kibr ay sugumputa puso yan na kibr ay maanan yan na mangingin puruan magagdamian na aginawan yan alangwano mga tao na palaya maito nasa kambu imalaon nasa kambu imabis-bislon Allahu Akbar dia na naki ipagagawa lagi danan kamu punanan matago ko puso na miyailang suwe maanan yan na kamamanusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr di dumpa kasulad ku surga sutau ada nami sisip alagi dibukuin dengan tikap akibr si kue maanan yan napusuk yan aku nangaptur una kibr ayat tur una kibr na ay init maanaw ni Rasulullah na dua tigyan na al-kibru batarul haq wa ghamtun nas ayat fir'una kibr na ayamaan yan na batarul haq bimakna raddul haq sudikat terima aku benar api ano milapi-lapis ayat ayag mga hadith na kakakabunikan na kakay ini ka runa ko dumatay mauyag api ang yalangan ng ipenakan na di nga ng pagawaan ayamaan yan na milapi-lapis ayat ayag mga hadith di hugudin na sa lakaw na nakagyar ka na runa ko dumatay mauyag diyan na ni kibr raddul haq dinyan terimaan sebenar wagam tunnas aya maana akibrati Rasulullah na aya maana niyan nagyang kutua rootut tolongi sukada kelang ko mga tao aya maana niyan na ubat tadi lepekilo na mau unakap man sa mga isa ka kilo na ubat tadi lepupeng na malu ako lumikot na matiting agakong ka Allahu Akbar pemeli inaki anan ko maratatin dengan lagi dinan why Ubalo ko hindi na ibu prisa, tiyo malami aswa yung kakayan no. Kamay na sala kayo ni bupunira ka na miya kapiatan no. Pangatatano na na iguan ni. Na malutan ron ni bisnita. Lagi danan na. Yang kutakya gira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udi ka pagkaduga jihad. Na di ka panagpag kaduga sedekah tu'inu sani'an na ugupin kaswa naging lebekian na mapia ugup kaon katiro pamikiran galebek kami ya kapia-pia autasna li akhraq udi na wana may laing kaatawaan naging yang galebek na din yang kaswa pia na pangendo na kaon pangendoon na kaon kagiti murad maksud sa giyong kutuwa adib wada na may laing ka at tawaan na galabagyan na diniyan keswa apya panapkeswa yan na di keswa sutitwi kidiyon na ayamaan yan na pangendoon na kaon kana ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal na tigf managyang ka ya Arabi kaya Rasulullah na ay gida ka anton ay musawir ka amay ko saan na din natugugap ko kung mga pada-amal, mga pada-galabak ka ay daw o sa kataw tayo pagisyon na gani-ganin ta makagiraw ta na naudid na kapasa kugugang kong galabak na lalangakit sa langit ta na ilang sa Rasulullah matigra malanat tigyan na ya Rasulullah ara'aita inda uftu an ba'dil amal kaya Rasulullah na ang tunay gida ka
amay ko sa kan na malubay ako kung mga padaamal daabag no kugugo na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuffu sarraka anin nas fa innaha sadaqatum minka ala nafsik ubadid na kugugang kang dilubaka tapadeka ko ay maananian na malubay ko malubay naginggenang ka sumarata akat pero na marata agil bekapuon reka at pinumpang ko mga manusia panamaring kay da amat pero ka marata akan ko mga tao na panamaring kay da amang gilabok ka aayamaan niya na marimurun sa mga tao tao ka ada kigupian na panamaring kay di ka mabaluya barasir ko kapupuging Allahu Akbar. Bila ya kon yukman katiyo pemeli na lagi dugumbo katiro ayah bu baraka ayah maanan yan na upama ko seka na tau ka ada akibupian da akimpian yan da ama penggelebekian nama pia sebenaring kai di kamabaleya barasir o kapagpagingad awida akal ko kapagpagingad apia di kamamot na asara di kamado awida akala giuti mana ang utakatiro Rasulullah tigyan na amay kudundak kugugang kang dilabaka kapadeka ko mga bukalo padeka ko ay maanan yan na pluwigan takufu sarraka anin nas fa innaha sadaqatum minka ala nafsik na panamaring ka imagenggen ka sumarata akat pero marata agelebak ak penumpang ko mga manusia kasadkang kau to ayamaan yan na bagi inu ginawang ka Allahu Akbar pemeli na kini ku agama apia suka tigirang ka ukatiro ka sa di maratakan gawon pedekana bala sepen na suka tigirang ka kumarata ulang ka sa ding ka madisturbo soe maanan yan nami pagubay nga na bala sepen anda da tunda lagi denan agama ada lagi diyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat tiro iyan tigyan na ra'aytu rajulan yatakallamu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'din nas sianan sa sahih Muslim tigu Rasulullah amya ilayakan asakat tawa mama adi inggaya gumaya kusuldu surga na ayabu sabab na ayamaan na kayo ama bebeter kulalan apa kerimurnian sumanga manusia na piutulianon na ini kilidian ko kilidalalan nagyutu siya bapan wallah sa kaya maanan yan nagi inian inggaya gumaya kaya maanan yan na surga lagi dituplas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakat turuyan tigyan uribat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan rawahu Muslim ayamanaw to nakinilang raknat tigu Rasulullah sumanga pipya amal umanga umatakan nagus umanga rarata amanga amaliran kinilang raknat tigu Rasulullah sumanga pipya amal umanga umatakan nagus umanga rarataon na ayami ilayak na tigyan na mga pipya umanga amaliran nagyang kutwa kapagkuwa ayran na kupagkamurala amatat tagukulalan ilay niyo mananan kenapa pitir Rasulullah na ayami ilaya ka na mga pipiyaw na kaya ko kilangan rakan na katehejud kaya ko tak katehejud na amalutwa ayabu kegunaan na sekabu nagyan ka pitir Rasulullah na ayami ilaya ka na mga pipiya uamalu mga umatakan na suka pagkuairan o pagkamurala amata tagukulalan na kamapia ano publiko
kamapia anu madaklatau. Na ayakat puro Rasulullah tigina wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Ayada lagi dia namanya pihak-pihak mga manusia na sumala akapupekang gini na guna si kuya maknanya na pagtau. Yuti kalay balas. Ay maknanya na sukapag kupagkamurala kulalan na kanauba kamapian na sa kataw kakamapian waya maknanya nakadaklang mga manusia. Mataan malutan waya pinudang pia-pia kadi kagagaw balang-ulang unap ay maknanya na kangugudo. Na asar kadi kapunan na ay maknanya na so tigo mga Arab al-labibu bil isarat yafhamu. Yang kutu lantas sa nikap pamimikiran na tinias mo na siya butian. Ay maanan niya na apya dirun ng peropatan. Na ay maanan niya na mata urun mamakaundos. Lagi danan. Nah, ayay kadua tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amiyay layakan membuat miarata-rata ulaw-ulaw mga umatakan. Na an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Allahu Akbar. Ayat tigu Rasulullah amiyara tarata amiyay layakan mambu ulaw-law mga umatakan nakapanuda kapananga o mga kilida masjita dirun punasan na dirun tembunan lagi dutuk man. Kagimanan yan na agama ini lumpio, na agama ini mapia. Sumanga lukstano na sumagid ka kulalan, sumagid ka kuwayamanan yan na ana mga walayron, na uba ka paggrad, ka amay-amay na anapagan. Uba ka pasinga, ka amay-amay na turo unusugid na ka, iba ayang kay pasinga. Pumuli na kaya na nakabilang at aw. Iman tunada. Kumirada tawaya napi anta ipken na kuminikila pekikila ina mata anagi ka miada sumanga paparangayan wagama na miada sumanga paninggalan wagama ayamaanan yan na idutungan daw niya ilayan yung mananan di kuwa isubutunan tuno nai amang ula-ula na igira pagaloy na ina madakalap kararangitan tanian ka anak yang utaba anak na ini pangusia takan nai ka kagi kay mga sundao sa masgita. Kita tangalan sa amin niraluhit terus o mga duda na kita ko. Baku da pangutabaan, da kuiran nagi kumusa. Kaya rarangitan na kuiran nando. Lagi danan. Ayamanan yan, nagiyak-kiyak yang kaya agama tanong. Na isan na malaaw na yan na ipagpangan daw niya na kiyap pa sa manusia ko dunia yan naguswalungan niya na mauri nagyang kaya katigar agugyang kaya kalanat diya mambugyang kaya kalanat naswallah subhanahu wa ta'ala na ayakat tuyan bigyan na ya ayyuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kailangan sukalanat apya anaman nagkaatutula na uba ka takaw maksyon amadang kapiya ayar ko mga luks at pigiran na anak tutula benar adi lenganan sa impit. Anak tiga di benar na di mampak keadaan. Ato na imananan. Pamimikiran ng anak, miya kapiya imana. Anak tutula benar adi lenganan sa impit. Anak tiga di benar adi mampak keadaan. Yan, abab sibuta mga kangudananya. Imya alin subasa. Kaso pedun na pedron iya na gini di kuan nga taon na din namya kapo na basa sindo sa Korea gini agwe maanan yan na pedron niya nga alin aya maanaw to na apiaan tunay man nagkaatitul kabap na yadi manunutulan na katawan na kadnapatis na aya maanan yan na uba katakaw maksyon
ayan dewan Quran na ayamaanan yan na tetna ka pia tigre kana pakala na taka na amadang ka pia kamada kala ayamaanan yan na da pangamad na miyo ketota na da penerautan ko penabangan yan na aya dito bantabangan madak lang yang gulaw lagi danan udinana niyan giyan na da pangamad nabi ayamaanan yan nabi triya na barukan yan na ayam ya bentol yan nagiginawan yan madak lagi danan kailani man anak tipi lagu plan yang gulaula ni ada motor yan agagawi kaya kung mapita na anak sa kata orang yang nipupus ka gaya din ayaw kuminwa at na dua katawa dato inugiang nga mga dato na gira ko na kailangan na sukat piro yan na kailangan nakapag-ibat-ibatan tigagiyang uta dua katawa dato base sa gue maanan yan na chief a police palin mga lairang ko tigiran na di kas kami na ayad na pupunka na miro naginan ng ananakwan so kaya nagunag yung nakiadaan amiyat tiro ang kaya base sa gue ang kaya chief a police ha gina nga napupunka nung naginan uban yun na nababola kuwira na kaya maanan yan nadakpa narira ni Nuit sa kaumag sa pantawaragat na ipitigiliran na aminangan na kaya kung di magamin miya ang liran so kaya ang liran nun miya kaway lakson inuitian sa maanan yan na iligan in-hospital yan kaya kung ma-hospital yan na piyangamad na den nakimama niya unia kiuto na ayay ni sa lakiran niya maanan yan na mayor sa pantawaragat na piyakabuhi din siran sa magato senggibu agus subir-bira ini timbak saya maanan yan nabunian namin ibugairan di sa moto na ayam ya sumbel iran nagiginaw iran miada sumutor iran kaya daan siran sa magato senggibu kaya daan siran saya maanan yan na 45 miya kaawa penaka suaya maanan yan na popos kanira nun na ayam maanan yan na tiginanay no kamakau mabu na diyo tuitig tanwa suwagama na kailangan sukat tigrabu kalanata kaigira ada kamakat tigrabu da kamakalanata na miyukiro mimbukiro ka na ayam ya bentol ka nagiginawang ka suwala na tigyan Jesus sirana miya maratiyaya ya ayyuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin suratul hujurat anu miruay kanum tigu Allah subhanahu wa ta'ala Jesus sirana miya maratiyaya uwadana miyo markan wa tutul apuun sa tawa fasik dakalakyan sa dusa patabayyanu na pangamadan niyo kaaniyo di ka penggulaw lai sa marata supagtawa dan niyo kaamadiya kiyang bubaan niyo na mabaluy ka no kuping galabakyo aminis ni pasenditiyo diyan kaya aayamanan niyan na ayat na inuay ni turun wallahu subhanahu wa ta'ala kami yang gulaw la kumasahabo Rasulullah at yung miyang gulaw laro na ayat ni manto miyang gulaw lakiran si ayay ni turun kuwayamanan yan na Al-Walidu ibnu Uqbata ibnu Abi Mu'ayt siya kini Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'ayt nasigo Rasulullah apakah penekatan sa ayamanan yan na dia kata si iku banil mustalak ayamanan yan na mitutway ruwa ingd sa ayamanan yan na Madina ngaran yan na banil mustalak na tigo Rasulullah ku ayamanan yan na Walid sungkakiran na pero ang kaasudiya katiran na sir kayong bagay kasugukaw Rasulullah na tigyan away maana adaro pan makasung siya kini Walid na kaya tukawan na mga kaya tukawan ng Banil Mustalak
apakah maru anggaya subuh Rasulullah apakah pendekatan sadia kata na ayat si wagi yang butuh mga tao na milimud siranadaan na tigiran aad na subuh Rasulullah apakah maap pendekatan tanong niyan sadia kata na ubak kanu lalakaw kaaya maanan niyan na alawang tanong pia-pia andi kalang kawat tanurun sa giyang kanada di sirto na lumiyot tanulangon na kaalawang tanu kapaki ilay tanuron akakurmata tanu ko sugu Rasulullah ayamaan niyan napakapanguli kataan sa diakat na tingiran away piri para duniran upo kagiyan na bumanat sa Madina siya kini Al-Walid ibnu Uqbata ibnu Abi Mu'ayta na ayan yan kaya binantay sa disirto na kay kumalangkaw ubanil mustalak anat tigiran na peliliw kanu den kakataya susugu ni Rasulullah na alang tanu salama-lama kapakilay tanurun akakurmata tanurun kaaya maanan yan na sugu ayaw Rasulullah na kay makaranikiran swalid na siyar kubano saitan na ayapitiro no saitan na tigyan na di ka terus kapag ilaong kairan kabutili bunong kairan ilay niyo mano to niya taguon so tigiran na misunderstanding sana kawamya kinterpretan yan kukapslas lao so kaya lang gawan yan sa amya dakdak lumiliw anat yung nakipatay akwiran piyato yan suuntan yan na to mipato sa Madina na ayan yan kaya pa kaumas sa Madina namanya narus ku Rasulullah bigyan na ya Rasulullah raja'tu li'annahum mana'uni nipoto ako kadiraraan yung bugay sa makna niya na dia katiran kapatili bunuh na kuiran so kaya nagaw ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiara rangi-rangitan na tigyan ko mga sahabah preparadukanu kaanday ka pakasumbay ang tano sa asar na ayamanan yan na plong gumanang ka na ayamanan yan na banil mustalak kaanday kitoon sa patot isusugo Rasulullah na ayamanan yan na bayran na pagpilibunua ayan limu Allah naging kuto mga tao na kay kumaylayra na puto na minibitira sa mga detukiran tigiran na paninimukano katundugan tano kaamay-amay na sala ka tutulog Rasulullah minilapwiron na miyanin ni musiran na tiundugiran na airan kaya pa kauma sa Madina na airan miyaw mauma apasimbayangan sa luhur malumawatan sa manuto na kay kumasimbayang siran sa luhur na miyilay siya ni Rasulullah kakagi ayaw law Rasulullah na anday ka pa kasilamian Assalamualaikum warahmatullah na petingir nasa samuran yan sudima yan na pengilay niyan milay niya sa mga dato sa banil mustalak so kailan niya kiran na ayan niya kaya pakapasada pirakalak na tigyan na ana mapya kami kayo makano anto na iminiyuman niyo natira na ayam ini umami hay Rasulullah tadi niya pipikir no baka misisu na susugu ka apun kat sadia kata na ayam irun kia langkawa na mana niyan na luminiu kami ka sila-silaan namin na doon pala kita na piyato yan sukuda yan na tumiya bubelo nagiyayati yung dugami ka amay-amay na salakawat tutulamin nila puwer ka na tigu Rasulullah amapia kauda kanu sima ka umanak amay kuasar nang ubot na miskanu na minit turu naging kaya ayat ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ila naman ito kay sumya marati ayati wallah wada nakibar kanwa titul apun kutawa fasik
na amadan niyo. Kaaniyo di ka penggulaw lai sa marata supagtaw akan bububaan niyo. Dan niyo kaamadi na mabaluy kano ko penggulaw lan niyo amin sinditiyo. Mga Muslim, mga luksakan, mga pagariakan. Pirano iyanap kutubatano. Nakagiyap kutubatano. Na anugunan tanwag yung kaiyap panaguntaman tano. Aayamanan yan na miyara sa itanuron. Miyanambo yang tano. Miterawi tano. Mitemat sa Quran. Sumitemat. Na ayamaanan yan na siyapan tanwag yung kaya duka wapin dukawan tanu. Sa ayaka siypat tanuron na ida yung tanu sumanga pipi agal buka kiapunan tanu sa giyang ka Ramadan. Na pananggilaan tanu ibat tanu mabinasa sumanga pipi amyang galabakat tanu sa giyang kaya ayamaanan yan na Ramadan. So Allah subhanahu wa ta'ala na ayaysanan yan. Tigina wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha Suratun Nahl numero 22. So Allah na ayakat pero iyan tigina ubak kanu mabaloy aban yu kasayani agyang kaya sa katawabai ami abubas sa alungan napat penur niyan so tenikrian na kagiyak ko yamaanan yan na pagkugibi ko orianok yaduka-duka weron nagiyo ketiyam peman ayap pero na tinikar nagyang kutuat tanur ap kulibudan sa yamaanan yan na tanur kan mapia kata tanur yan na dipagagukat na ayamanan yan nagyay ulaw ang kaya ba iyang punutun wallah aanday kapita yan na tanur niyan so tinikrian na ipibdiyan so tanur yan na amay kumiyagu biyap piya mamarag sa kapit pinuran yanon nagukatan niyang puman na lagi dana na piya kaibaratan rasuk o piya kaibaratan wallah umangat tawa milugat sa kiyap pagamalian kiyat tubatian na urian yan na kiadaan sa anugun na ayamaanan yan na ginakan niyang puman sumapiya agalabakyan na siunudan niyang puman sumarata askuha inyan. Ilaini umananan surah Rasulullah na ayawasiat yan ko Abdullah ibni Abbas tigina ya Abdullah la takun mitla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Hey Abdullah ubang kabalo ya ginawang kaalagi digiraw ayaw laulan yan nadi qiyamul lail naurian yan nagumina ka qiyamul lail. Lagi dananda na ubani ubalo ya suginawa niyo. Amiya ng boyang kanusagyang ka Ramadan. Na anday ka pakakutubat tano. Na aalagang kapmanakala. Na didingilan ka supadaga atik ka mapia. Kami akabuka ataw na kiabuka ampuman. La hawla wala quwata illa billah. Dang ka panakabuka isusan boyang aka. Namiya din suwanugun ka. Kupiras arasaya na ka. Uwaya maanan yan namiya kapira. Gawi sa giyang kasul dagiyang kanya kasaulan. Siya ang mugtuman na apia pindakano dukawi mamamakinabot na malo ako dukawan pero subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.